Yaqulu raji rahmatal ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri tos ngadawuh nu ngutus rahmat pangeran Sulaiman jamzuri salawasna pisan. Alhamdulillahi musolliyan ala Muhammadin wa alihi wa mantala. Puji ka Allah muga sareng rahmatna ka Kangjeng Nabi jeung ka kulawargina. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wa tanwini wal mududi bada muqaddimah nadom dipayunkeun hukum nun paeh jeung tanwin diterangkeun samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mayyizil kamali kami nelahkeun kana tuhfatul atfal ti guru bangsa mayikh masing apal arju bihi ayyang fa'at tulaba wal ajra wal qabula wat tawaba jeung ngarep mugi ieu kitab manfaat hasil ganjaran jeung qabul di akhirat linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamil fa khutabini hukum nun paeh jeung tanwin katetepan hukum opat kudu cekel pertelaan fal awalul izharu qoblal akhrufi lil khalqi siturut tibat fal ta'rifi kahijina kudu izhar masing terang meme huruf halak nuga nepek bilang hamzun fahaun thumma ainun haun mumalatani thumma ghainun khaun hamzah jeung ha ain jeung ha cecekan tambah dua khokin pada dicecekan wasani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat kaduana kudu idgham kana genep dina lapad yarmaluna anu tetep lakinnaha kismani kismu yudghama fihi bigunnatin biyan mu'lima tapi nu genep bagi dua bagian idgham ma'al gunnayan musabagian illa idza kana bi kilmatin fala tudgim ka dunya thumma sin wa nitala angin lamun nun paeh tengah kalimah cara dunya sin wa nita idgham ulang wa tani idghamum bi ghairi gunna fil lam wa summa karlironna kaduana idgham henteu make guna dina lam ro bulak balik sing merenah wa tsalithul iqlabu indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i katiluna iqlab lamun nyandingan ba gantikeun kana mim gunna campur ikhfa wa rabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili hukum nun paeh jeung tanwin ka opat naif panjang harepan huruf sakantuna
fi khamsatin min ba'di ashri ramzuha fi kilmi hadzal baiti qadamatuha nyata 15 huruf sadayana dina kawit kalimah ieuna domna sifda sana kam jada syakhsun qad samadum thayyiban zid fi tu qadu' dolimanya eta sod zata kaf jin shin qaf sin dal to zafata do masing pada apa wa kunna mimma thumma nunang syuddida wasammi kulla harufa gunnatin bada kana mim nun anu ditasdidan kudu ngaharuskeun guna di ngaranan wal mimu intaskun taji qoblal hijala aliful laina tulidil hija mim sukun datang memeh huruf hija lain datang memeh alif lid nyata ahkamuha salasatun limang dobat ikhfaun idghamun wa izharun faqat hukum natilu mungguh nu malanggaran ikhfa idgham sareng idhar teu nyalahan fal awwalul ikhfa'u qoblal ba'i wa samihi syafwiyya lil qura'i kahijina ikhfa lamun samemeh bakarana ikhfa syafawi mungku qura wa thani idghamum bimithliha ata wa sammi idghama shaghira ya fata kaduana idgham lamun kaharepna mim deui mislen shaghir katelahna wa talithul izharu fil baqiyya min ahrufi wa sammiha syafawiyah katiluna izhar syafawi hukumna yang harapan huruf anu sakantuna wakhdar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi mimpai idharkeun sing risi pisan kana wawu jeung fa sabab padeukeutan lillami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuhu fal tarifi alif lam dua tingkah hukumna hiji izhar sing terangunikeunana qabla arba'in ma'asyratin khud ilma min ibgi hajjaka wa khaf aqima memeh 14 cokot sing merenah nya ibgi hajjaka wa khaf aqima tanihima idghamuha fi arba'in wa asyratin aidan wa ramzuha fa'in kaduana alif lam wajib idgham dina 14 kawit ieuna dom tibsumma sil rahman tafuz difdani amda su'adhani zur syarifan lil kiramnya eta tosa sodro ta dota jeung nun dasin jeung lo zaishin jeung lama sing junun wallamul ula sammiha qamariyah wallamul ukhra sammiha syamsiyah nuka hiji alif lam qamariyah nuka dua alif lam syamsiyah wa adhiranna lama fi'li mutlaqan fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa
ngelarkeun elam dina fiil. Kulna am kulna wal taqo eta misil. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq lamun sami sifatna sareng makhrajna dua huruf idgham mislen katelahna. Wa iyakuna makhrajan taqarraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba. Lamun huruf nu dua deukeut makhrajna benten sifat mutaqarribena mina. Mutaqarriben au yakuna tafaqa fi makhraji duna sifati huqiqa. Mutaqarriben eta nu mupakatna dina makhraj teu sami dina sifatna. Bil mutajanisaini summa insakan awalu kulli fasghiron saniyan. Mutajanisen eta nu kamashhurna lamun paeh nu awal shagir ngaranna. Au khurikal harfani fi kulli faqul kullum kabiru wa manhu bil musul. Atawa huruf nu dua di barisan idgham babir anjeun kudu ngatipisan. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wa hu. Mateh aya asli aya far'ina mad asli tabi'i eta katelahna. Mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufi tujtalab. Kana sabab mad asli teu ngadagoan jeung sadayana huruf henteu narikan. Bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun jabada madin fa tabi'iyan yakun. Balik takana tabi'i kabeh huruf saliyan ti hamzah jeung sukun sok terap. Wal akharul far'iyyan mukufun ala sabab ka hamzin aw sukuni musjala. Man far'i mami kabutuh kana sabab hamzah tawasukun anu pake sabab. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafdin wayin wa yafi nuhiha. Huruf mad ayatilu sadayana dina lapad wayin dikumpulkeunana. Wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dhamsatun wa fathun qobla alfi multazam. Wau iya bae jr nu maena alif ku jabar syarat huruf madna. Walainu min hal ya wa wawun sakana ini fitahu qabla kulli amkana. Huruf lin aya dua sadayana wau iya munjabar anu maena. Lil madi akamun thalathatun tadum wahya wujubu wal jawazu wal luzum. Hukum mad ayati lu sadayana mad wajib jaiz lajib nukatiluna. Fawajibun inja'a hamzun ba'daman fi kilmatin wadha bimuttasil yu'ad. Mun datang hamzah ba'daman sakalimah mad wajib muttasil eta muwasalah.
wa jaizun madu wa qaslun infusil kulum bikil mati wa hadzal munfasil lamun ayah hamzana misah kalimah mad jaiz munfasil eta moal salah wa mithlu dha in arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu mad arid li sukun aya huruf sukun sabada mad sabab wa qabli ta'lamun wa quddimal madda ala hamzin wa dabadal ka amanu wa imanan khuda mun hamzah ti heula tina huruf madna contona amanu mad badal ngaranna walazimun idza sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila mad lazima aya sukun asalna ba'da huruf mad wasol jeung waqofna aksamun lazimun ladaihim arba'a wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'amad lazima mungguh huro aya opat lazim kilmi lazim harfin telepat ilahuma mukhaffafun muthaqqalun fahadhihi arba'atun tufassalun tina ilmi harfi tafsil dua nana mukhaffaf muthaqqal ta opat tafsilna fa in bikil matin sukunun ijdama ma'a harfin maddin fa wakil miun waqa lamun kumpul sukun asal sakalimah jeung huruf maddah lazim ilmi teu salah au fi thulasil hurufi wujida wal madu wasquhu fa harfiyun bada tawa kumpul dina huruf bangsa tilu mad di tengah tah lazim harfi nu kitu kilahuma muthaqqalun in udgima mukhaffafun kullun idza lam yudgama lazim ilmi lazim harfi lamun idgham eta muthaqqal mukhaffaf mun teu idgham walazimul harfiyun awala suwar wujuduhu wa fi thamanihin khasar lazim harfi ayati mimiti surah ayat 8 aksara tong kaliwat tajma'uha hurufu kam asal naqos wa ainu dhu wajhaini wa tulul akhos nu 8 jumlah nakam asal naqos ain dua wajah nu panjang nu akhos wa masiwal harfi tsanila alif pamadduhu maddan tabi'iyan ulib jeung salian bangsa tilulian alif tah panjangna cara tabi'i sa alif wa dzaka aidon fi fawatihi suwar fi lafdin hayyin dhahirin qadin hasor matabi'i huruf dina kawit surah kumpul dina hayyin dhahirin mufaqqah wa tajma'ul fawatiha arba'asyar silhu hayron mangqata kadastahar mad anu cicing di mimiti surah aya 14 huruf nu kajumlah wa tamadzan natmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi tamatna dong bari muji ka pangeran
sabab tamat puji nu taya tungtung summa sholatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada muga rahmat sareng salam salawasna ka Kangjeng Nabi makhluk nu pangmulyana wal ali wa sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'i wa kulli sami'i ka kula wargina sahabat tabi'in anu maca nu ngupingkeun bari mikir abyatuhu nadum badalizin nuhataliku busyroli mayutskinuha betna nadun bada pek bilang jumlahna busyroli mayutskinuha mah tahrikna